Khatkhati police station ang Kanglapen, Karagaon police petrol post arlo Karagaon rana bostia longpen, Pirangki press ketok akara longpen, drugs pen bangki thon tumaphan, police atum nep ingnang ponlong pusi birta ribdunlo. Birta kilong dona tengke police atum kai kita kachirok tokpen ki duajok, ihum espresso kilok aphan kidamtang pinangar ni malompen kahonthi ke dokojok, Khatkhati police atum langchari pompenajok, pini anke ang thek pen nep ponlong do. Pini chitini phai ingpoyani anero por phai krehini ram minute tike patroka por malom Khatkhati police tum keton kilang do bomhut isi joy pen dirtalong si SDPO Rustomraj Brahma kija ponalong OC Nitu Saikia SI Jitumoni Saikia ASI Pankaj Saikia lapen ari sangho pen chilangsi Rana Bosti Idon Anwar Hussein Himalong kakuruk dam ahut ihum press pukito espresso AS 314291 Karakilo kalong pen drug sabona home ihom neponlong do. Kineponlong lok drugs alina phai gram cray sira tobor phaive nerkep phaive lapena solong pen inut ahok hi pirangkiamen Sahil Munda ahem gotom bosti lapen arisanghu Rohit Roy Samsul Nehar banghini tumaphan neping nang pondo lapen mobile hubphota longpong kachingnang check bangki thom lapen ahem pu car mobile pen non Khatkhati police atum chiparideng ponsi hem kangsam bipondo fake reporter Sahil Munda ke ajir ding pen drugs pen aronre por ki ponchong hubom pusi birta ridumlom tason thak sinon malom pinang akimya bang photum phirangki chekrongsi phirangkia men pen pharmacies phuruyathe godown lang ogagari thingpi gari hotel malom along damsi tangka ke hang pawai ak lapen aju amek jang wangwe pin kapuri lasona phirangkia tumta do lahai kadu का व्यालम पुलिस तुम के लांगपांग चिंग पोनंग जिलांग हम लोग गाड़ी तो इस रास्ते से रात को गाड़ी चलता है दिन को भी गाड़ी चला है हम लोग को तो पता नहीं है कौन गाड़ी किस काम में जा रहा है लेकिन आज पता चला कि इस गाड़ी में 2 नंबरी बिजनेस ड्रग्स का बिजनेस होता है ये अब प्रेस का गाड़ी लिखा है हम लोग तो हो सकता है कोई रिपोर्टिंग के लिए जा रहा होगा कुछ काम के लिए जा रहा होगा यही सोचता था लेकिन आज जाके उस गाड़ी का अंदर में ड्रग्स मिला तो अभी वो जिसको पकड़ा गया वो बोलता है रात में दादू तानता है दिन में ड्रग्स उठाता है बोल रहा है अभी हम लोग यही सुनने मिला इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं जानते আজি এতিয়া 11:30 বাজিত ন 11:30 দিনত এই গাড়ীখন পুলিচে ৰখাইছে মোৰ ঘৰৰ আগত আৰু এইটো গাড়ী সদায় ৰাতি দিনে আপ ডাউন কৰি থাকে 2 বাজে 3 বাজে 11 বাজে 12 বাজে সদায় দেখা পাওঁ এইটো গাড়ী এতিয়া আগত আহি bukajan penanantera karbing long now